Kani kadi ka khubor ka bamanta kasni blawan ra shafi da ka Ilyas TV channel. Laya tu ba ars pa khana tili ki ribat ki dawlan nang ki pla shak ta hau ni u coronavirus hakalang satlap ka parthai. Lakuma khat sawlak laifla hajar san ngot ki bre ka pla shak ta hau ni u coronavirus. Ki ba ya prapo ar hajar sis pa laifan rengot. Ki bla koj na kani ka jingpang lai lak ar pla hajar ndro phanyongot. Katkum ka report bla update haka website Ministry of Health and Family Welfare Government of India haka por prabajem step haka pratrik April arhajar arpew le thu ba kiba yok pang ya uni coronavirus na po India kalakot shaka san hajar shispa khnep sangot kiba yap shispa sab khnai ngot kiba koj na kanika jingpang sauspa arngot mentang inya pa ki jala ba phar kiba shakta na uni COVID-19 kiba ha papo North East India le thu bana Assam kiba yok pang menta kila poishka arphnyongot kiba dai na ka district Kasar Dehubi Golpara Golaghat Kamrup Kamrup Metro Karimghar Lakhimpur Moregon Nalbari kini kede ke shpatali ke district kiba shakta ha uni COVID-19 nani coronavirus na po jala Arunachal Pradesh dan tang iwai ita ibadai naka district Lohit ne thu banaka jala Manipur ladan arngut kiba pang coronavirus kibadai naka district Imphal East bad Imphal West na Mizoram iwai ibayo pang coronavirus ibadai naka district Aizawl West na Tripura tang iwai ibayo pang coronavirus ibadai na Kumati district kini kede ki report katkum na kathnat ka koj kakya jongka sarkar India ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India bla update haka pratarik April arhajar apel haka por prabajem step tang kini ki khobor khoble shibun